Trka je krenula, kao što vidimo, konji su startali, sad prolaze prvi put ispred nas, prvo je 2, pa 5, pa 4, znači najprije je Global Boy, pa je Golden Puma, pa Polixena. I oni nastavljaju tim tempom, znači najprije je Global Boy, slijede Puma i Polixena. Za sada je poredak nepromijenjen, znači Golden Boy, Golden Puma, Global Boy, Golden Puma i Polixena, oni se utrkuju u stabilnoj formaciji. Imamo još jako puno do finiša, tako da je sve moguće, sve je apsolutno. Tako da u principu, kao što vidite, za sad nemamo nekakvu značajniju razliku u plasmanu i dalje trku vodi Global Boy. Nakon Global Boya druga je po redu Golden Puma i za njim je Polixena. Oni su sad malo, znači Global Boy i Polixena napravili malo razmaka prema ostatku skupine, zaostaje za njima Valtteri i Magic Move. I sad ih napada Golden Puma, ona ide sve bliže, napada početnu zapravo poziciju i dalje se utrkuju Global Boy i Golden Puma. Sad ćemo vidjeti kako će biti u cilju, svi ostali polako za njima zaostaju i Polixena je isto blizu njih. Oni sad idu u ciljnu ravninu, u ciljnoj ravnini svi će oni ubrzati. Za sada i dalje poredak je isti. Da vidimo, idemo. Puma ubrzava. Da vidimo. Nije. Magic Move je pobjednik ove utrke. Neslužbeno utrku je pobjedio Magic Move, ali ćemo nakon vaganja vidjeti službene rezultate.